इन्द्रो वृद्धशरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहर्षवा मारुताः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदधे कुजगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः मधुरं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवृजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोस्तानो भृभ्यशे महि देवाहितं ददायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवाजत्रान् शक्राजरसन्दनो नाम्वा उतरासोत्रपितरो भवन्ति मानो मदीयारीरिखदायुर्गन्धोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिजतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुर्प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभा यद्भद्रन्दन्न आशुभा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारकान् समर्पयामि। वामहस्ते अक्षतान् गृहीत्वा ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृगणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सद्बुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत्कर्मप्रधान देवताभ्यो नमो नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ गणेशस्मरणं कृत्वा सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् षड्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटाश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नो प्रशान्तये। अभीप्सिता सिद्ध्यर्थं भूयितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नातितेषाममङ्गलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतरं हरि तदेव लग्नं सुदिनं ददेव ताराबलं चन्द्रबलं ददेव विद्याबलं दैवबलं ददेव लक्ष्मीपदे ते ह्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषाम् इन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीरविजयोर्भूतिर्ध्रुवानेतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहं स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते। पुरुषं तमजं नृत्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेश्वरामं कार्येषु त्रयस्त्रीभुवनेश्वरः। देवादिशन्तु नाशद्यं ब्रह्मेशानजनार्दना विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वर सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्ध्यै धर्मकामार्थसिद्ध्यै। श्रद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यानं ध्यानार्थे
अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि हस्ते संकल्पपात्रं गृहीत्वा अथ संकल्पः त्रयवाराः विष्णुनाम उच्चारणं कुरु ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः तिथे विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगतः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीः ब्राह्मणोऽन्येद्यपरार्धे श्रीशेतवाराः कल्पे वैवशवतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे प्रथमचरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गता भारतदेशे भारतदेशान्तर्गता छत्तीसगढ़ प्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशान्तर्गता महासमुञ्जिला अन्तर्गते शरायपाली ग्रामे भगवान शिव सम्मुखे भगवान शिव मंदिर प्रांगणे सिद्धार्थिनामाब्दे संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे ज्येष्ठमासे शुभे शुक्ले पक्षे शुक्लपक्षीय अद्य एकादश्यां शुभपुण्येथौ शुक्रवासरान्वितायां हस्तनक्षत्रे व्यपिपातयने अमृतयोगे तुलासिते चन्द्रे सुरासिते सूर्ये सूर्य उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ अमुकगोत्रः अमुकनाम्ने धेयजमानस्य विराट गोत्रः अमुकनाम्ने धेयजमानस्य सरिता नाम्ने धेयजमानस्य तस्य पुत्र मनीष नाम्ने धेयजमानस्य तस्य प्रतिनिधिस्वरूपेण अमुकगोत्रः भारद्वाज गोत्रः अमुकनाम्ने धेयजमानस्य श्रीशुनील नाम्ने धेयजमानस्य तस्य भार्या लक्ष्मीस्वरूपिणी श्रीमती वीणा नाम्ने धेयजमानस्य अदिवा गोत्रस्य गर्गगोत्रस्य अमुकनाम्ने धेयजमानस्य श्रीशुनील नाम्ने धेयजमानस्य तस्य भार्या लक्ष्मीस्वरूपिणी श्रीमती सविता नाम्ने धेयजमानस्य अद्य वा अमुकगोत्रस्य कश्यप गोत्रस्य अमुकनाम्ने धेयजमानस्य विनोद नाम्ने धेयजमानस्य तस्य भार्या लक्ष्मीस्वरूपिणी श्रीमती रानो नाम्ने धेयजमानस्य कहिएगा सह कुटुंबस्य सपरिवारस्य मम इह जन्म जन्मांतरे बाल्य प्रौगण्य युवा वृद्ध कालेषु माता पिता गुरु ब्राह्मण तिरस्कार गर्भहत्या बालहत्या नाना पातक उत्पातकानां ज्ञात अज्ञात पाप भक्ष्य अभक्ष्य भोजन दोष प्रायश्चिते दैहिक दैविक भवतिक त्रयताप शान्तये प्रथम चतुर्थ अष्टम एकादश स्थानेषु क्रूरग्रह निवाराय शान्तये भूत प्रेत डाकिनो शाकिनी योगिनी मशानी कुष्मांड क्षेत्रपाल पूतना भैरवादी गणदोष शान्तये मनसा वाचा काया कृत्य सांसर्गीय पाप प्रायश्चिते श्री कृष्णचंद्र देव प्रीति द्वारा सर्व पाप क्षय पूर्वक दीर्घायु विपुल धन धान्य पुत्र पौत्रादि संतति अभिवृद्धि प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाले सन रक्षणार्थम मनोभिलषित कामना संसिद्ध्यर्थम आपके मन में जो भी कामना होगा उसका स्मरण कर लेंगे। बोलिएगा सदा अभिष्ट कामना सिद्ध्यर्थम श्री आवाहित देवता यथा गौरी गणपति वरुण आदि दीप देवता आदित्यादि नवग्रह मंडल देवता अनुकूलता संसिद्ध्यर्थम अधिदेवता प्रत्याधिदेवता गणेशादि पंचलोकपाल इंद्रियादि 10 दिक्पाल देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम अजरादि क्षेत्रपाल देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम श्री हनुमत देवता श्री रामचंद्र देवता सहित श्री द्वारपाल काल भैरव देवता श्री षोडश मातृका
श्री चतुष्षष्ठी योगिनी देवी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्म देवी श्री सहित सप्तघृत मातृका देवी श्री वसुंधरा देवी सहित ब्रह्मादि सर्वतो भद्रमंडल देवता श्री लक्ष्मी नारायण देवता अखंड ज्योत सहित व्यास देवता श्री शुक देवता नारद देवता सहित धुंधकारी देवता तथा च मम पितृदेवता श्री उमा महेश्वर सपरिवार देवता कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ अंतर्गते सप्तम दिवसे प्रातः कालीन मांगलिक यथा लब्धोपचारैः यथा ज्ञानेन यथा श्रद्धा अनुसारेण पूजनं तथा च विशेषतः स्वर्गीय श्री कोयल नाम्नी प्रेति तस्य वैकुंठलोक प्राप्ति हेतवे श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवणं मूल पाठं श्री गायत्री मंत्र जप तथा च द्वादशाक्षर मंत्र जप निमित्त्यर्थे एवं श्रीमद् भगवद गीता मूल पाठ निमित्त्यर्थे संकल्पम महं करिष्ये कारयिष्ये च ओम माद जाग्रतो दूरमुदैरिदैवन्ददसुप्स्यतथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखान् ज्योतिरेकन्दन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु शिवसङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पसिद्धिरस्तु तत्रादौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थं श्रीगणेशम्बिकयोः स्मरणं च अहं करिष्ये कारयिष्ये च हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ श्रीगणपतिदेवताध्यानम् ॐ मा गणानान्वा गणपतिगो हवामहे प्रियानान्वा प्रियपतिगो हवामहे निधेनान्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा ॐ मा अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन स सतस्वकः शुभद्रिकां कां पीलवासिनीं श्रीगणेशम्बिकाभ्यां नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ वरुणदेवता ध्यानं कला कला हि देवानां दानवानां कला कला संग्रह्य निर्मितो यस्मात् कलशस्तेन कथ्यते ॐ मा तत्त्वाजाब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्गो समान आयुः प्रमुखैः पूर्वे ऋग्वेदाय नमः दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः पश्चिमे सामवेदाय नमः उत्तरे अथर्ववेदाय नमः मध्ये वामपदये बं 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 वरुणाय नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ दीपदेवता ध्यानं भो दीपदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिहिता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ पूजन प्रारम्भः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि जल ॐ मा देवस्य सविदुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मा पाद्योः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं स्नानमाचमनीयं जलं समर्पयामि तत्परान्ते पञ्चामृतस्नानं पञ्चाद्यः सरस्वतीमभियन्ते श्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधाशो देशे भवत्सरिता पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धजलस्नानं गङ्गाजलस्नानं समर्पयामि तत्परान्ते गन्धोदकस्नानम् अग्गोष्णादे अग्गोषः प्रच्यतां परुखापरुः गन्धस्ते सोमवतु मदाय रसो अच्युतः एषा गन्धोदकस्नानं समर्पयामि तत्परान्ते वस्त्रम् उपवस्त्रं रक्षासूत्रम् उपास्मै गायतान्नरः पवमानः इन्दवे अभिदेवाहुः इयक्षते वस्त्रमुपवस्त्रं रक्षासूत्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं यज्ञ
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तादायुष्यमग्रं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते चन्दनानुलेपनं गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेशीयं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि तदुपरान्ते अक्षतपुष्पाणि दुर्वाङ्कुराञ्च अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादिनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् दुर्वाङ्कुराश्रमितान् मङ्गलप्रदानानि तास्तव पूजार्थं गृहाण गणनायक अक्षतपुष्पाणि दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि शमिपत्रं जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शमिपत्रं समर्पयामि बिल्वपत्रं त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं बिल्वपत्रं समर्पयामि तदपरान्ते नानापरिमलद्रव्याणि चंदन सिंदूर गुलाल अहिरिव भोगैः वर्जैर्वाहुं जायाहेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गोसं परिबाधविश्वतः नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि तत्परान्ते सुगन्धितित्रमित्रफुल्लेलं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता सुगन्धितित्रमित्रफुल्लेलं समर्पयामि तत्परान्ते नैवेद्यं पुरतो निधाय धूपम् हरि ओं मा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहो राजन्यः कृतः उरोदशद्वैश्यः पद्भ्याग्शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत प्रत्यक्षधूपं दीपं दर्शयामि दीपान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः तत्परान्ते नैवेद्यस्पर्शनं कुर्यात् तदीयं वस्तु गोविन्द तद्भ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि सफलतामुल्पेटिकायां समर्पयामि सर्वोपरि पञ्च आत्मन्यं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानिमुद्रापोषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनमिति आत्मन्यं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते अखण्डितफलमिदं फलं मया देवं स्थापितं वृषस्तवादेन मे शब्लरवाप्ते भवेत् जन्मनि जन्मनि अखण्डितफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि करोत्वर्तनं चन्दनानुलेपनं सिञ्चन्ति परिखिञ्चन्त्युत्सिञ्चन्ति पुनन्ति च शुरायैव प्रेमदे किन्त्वोपदति किन्त्वः करोत्वर्तनं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि तदुपरान्ते द्रव्यदक्षिणां दत्तं दत्परादानं दत्पूर्तं चाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणस्वर्देवे खुनो दहता द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि सर्वोपरि आत्मनीयं जलं समर्पयामि कपूरार्तिक्यं ॐ मायदग्गो हवेः प्रजननं मे असुरशवीरग्गो सर्वगणकुसुपस्थाये आत्मशानि प्रजाशानि पशुशानि लोकशन्यभयशानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नम् पयोरेतो अस्मासु दत्ता कपूरार्तिक्यं समर्पयामि सर्वोपरि आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षाणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि तदुपरान्ते विशेषार्घ्यः एक फल दे दीजिए तो वहां पे पीला चावल फूल दुबी चंदन द्रव्य जल
ओम रक्ष रक्षगणाध्यक्ष रक्षत्रैलोक्य रक्षका भक्तानामभयं कर्ता तात्रा भवभवार्णवा द्वैमातर्गपाशन्धो शाण्मा प्रभो वरदस्तं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थकाबुल्यका अनेन सफल अर्घेण वरदोस्तु फलदोस्तु सदा मम श्रीविघ्नराजाय नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि तदपरान्ते हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्दवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वां वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोऽस्तु ते नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारकान् समर्पयामि अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हस्ते जलमादाय बुलेगा अनेन पूजनेन पूजित देवताः प्रियन्तान् मम बोले विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय बोले वरुण देव भगवान की जय हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा दशि षोडशमातृका देवी ध्यानम् गौरी पद्मा शुचि मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः दिव्यपुष्टिस्तथा दुष्टेरात्मना कुलदेवता गणेशेनाधिकारेत वृद्धौ पूज्याश्च षोडश श्री षोडशमातृका देव्यै नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ चतुष्षष्ठी योगिनी देवी ध्यानम् आवाहयामि देवीर्योगिनी परमेश्वरी योगाभ्यासेन सन्तुष्टाः परमं ध्यानसमन्विताः दिव्यकुण्डलशङ्काशा दिव्याज्वालास्तिलोचना मूर्तिर्महर्तिमूर्ताश्च उग्राश्चैवोगरूपिणी अनेकभावसंयुक्ता अनेकास्तस्य धारिणी यज्ञे कुर्वन्तु निर्विघ्नं श्रेयो यच्छन्तु मातरः ॐ चतुष्षष्ठी योगिनी देव्यै नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथमा महाकालिका देवी ध्यानम् ओम खड्गं चक्रगदेषु चापरिघान् शूलम्बुचण्डीं शिरः शङ्खं छन्दरतिं करस्तेनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्दिमास्य पादशकां चैवे महाकालिकां यामस्तौ शुभिदे हरौ कमलजो हन्तुं वदं कैटभं श्रीमहाकालिका देव्यै नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ मा महालक्ष्मीदेवी ध्यानम् अक्षस्त्रक्परशं गणेशकुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्षिमशिं च चर्मजलजां घण्टां शुराभाजनं शूलं पाशशुदयचतीमस्तैः प्रसन्नानां शैवेशैरभिमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां श्रीमहालक्ष्मीदेव्यै नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ श्रीमहासरस्वतीदेवी ध्यानं घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुष्यायकं हस्ताजयदतीं धनान्तविलसच्छेता शतल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिगतामाधारभूतामः पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्तिनीं श्रीमहासरस्वतीदेव्यै नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ सप्तकृतमातृका देवी ध्यानम् ॐ वसोः पावित्रमशेषधारं वसोः पावित्रमशेषधारं वा देवस्त्वा सविता पुनादपसोः पावित्रेण
श्रुत्वा कामदुक्षः श्रीसहिता सप्तशतमातृकादेव्यै नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि हस्ते रक्तपुष्पं गृहीत्वा अथ मा भगवती दुर्गादेवी ध्यानं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्दस्थितां भेषणां कन्याभिकरबालखेटविलसद्धस्थाभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं दर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शैधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे भगवते श्री दुर्गादेव्यै नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ अखण्डज्योतिध्यानम् ॐ अग्निर्ज्योतिरखाञ्ज्योतिकुमारकुमोऽप्रचासा सहस्रादा असि सहस्रायत्वा ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि ॐ अथ भगवते श्री तुलसीदेवी ध्यानं जगद्धात्रे नमोस्तव्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्ट्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्प्रदायिके भगवते श्री तुलसीदेव्यै नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ पूजन प्रारम्भः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि जल देवस्यद्वा सविदुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मापाद्योः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आत्मनीयं स्नानमात्मन्यं जलं समर्पयामि तदपरान्ते पञ्चामृतस्नानं पञ्चाद्याः सरस्वतीमपि यन्ते श्रोतसः सरस्वतीदु पञ्चधाशो देशे भवस्तरिता पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धजलस्नानं गङ्गाजलस्नानं समर्पयामि तदपरान्ते गन्धोदकस्नानम् अग्घोषणादे अग्घोषो प्रच्यतां बर्खापरुः गन्धस्तेषो ममोतु मदाय रसो अच्युतः गन्धोदकस्नानं समर्पयामि गन्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि तदपरान्ते वस्त्रम् उपवस्त्रं रक्षासूत्रम् उपास्मै गायतान्नरः पवमानः एन्दवे अभिदेवाहुः इयक्षते वस्त्रम् उपवस्त्रं रक्षासूत्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि तदपरान्ते चन्दनानुलेपनं गन्धद्वारां दरादर्शां नित्यपुष्टां गणेशिनीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेश्यं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि तदपरान्ते अक्षतपुष्पाणि दुर्वाङ्कुराञ्च अक्षताश्च सुरश्रेष्ठो कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वरा माल्यादेन सुगन्धेने मालित्यादिनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां दुर्वाङ्कुरान् मङ्गलप्रदानानि तास्तव पूजार्थं गृहाणा गणनायका अक्षतपुष्पाणि दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि शमिपत्रं जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं गुरो शन्नः कुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शमीपत्रं समर्पयामि बिल्वपत्रं त्रेजलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चादिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं बिल्वपत्रं समर्पयामि तदपरान्ते नानापरिमलद्रव्याणि अहिरिव भोगैः पर्चेति बाहुं जायाहेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गो सम्परिपाद विश्वतः नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि तदपरान्ते सुगन्धित इत्रमित्रफुल्लेलं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धितित्रमित्रफुल्लेलं समर्पयामि तदपरान्ते नैवेद्यं पुरतो निधाय धूपं वनस्पतिसोद्भूतं गण्डाद्यो गण्ड उत्तमः अग्र्यस्तर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां साज्यं च मन्यसंयुक्तं मन्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यातिमिरापहं प्रत्यक्षधूपं दीपं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः नैवेद्यस्पर्शनं कुर्यादादोदयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि सफलताम्बुलपेटिकायां समर्पयामि सर्वोपरि पञ्चात्मनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानिमुत्तरापोषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनम् जलं समर्पयामि तदपरान्ते अखण्डरथफलम् इदं फलं मया देवं स्थापितं वृषस्तवादेन मे शफलर्वाप्ति भवेज्जन्मनि जन्मनि अखण्डरथफलं समर्पयामि तदफलान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि तदपरान्ते करोद्वर्तनं चन्दनानुलेपनम् ॐ सिञ्चन्ते परिखिञ्चन्त्यत्सिञ्चन्ते पुनन्ति चाशुरा एव प्रेमदे किन्त्वोपदति किन्त्वः
गरोद्वर्तनं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि तदपरान्ते द्रव्यदक्षिणां यद्दत्तं यत्परादानं यद्पूर्तं जाशदक्षिणाः तग्निर्वैश्वकर्मणस्वर्देवे कुनोदधता द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि सर्वोपरि याचमनीयं जलं समर्पयामि तदपरान्ते कपूरारतिक्यम् आरात्रे पार्थिवग्नो राजाः पितुरपराहिधामभिः दिवः सदा गोसेव्रेहते वेष्ठस आत्वेखम् वर्तते तमः कपूरार्धिक्यं समर्पयामि सर्वोपरि आत्मनीयं जलं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तदपरान्ते प्रदक्षिणां यानि कानि पापानि जन्मजन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षानां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत याशे स्वयं शक्तिनां भुवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतया हृदयेषु बुद्धेः श्रद्धां सदां कुलजनप्रभवस्य लज्जां तां त्वां नताश्म परिपालयते विश्वं श्रीशते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमुष्मिनौ व्यात्तं मां इष्णन्निखाणामुम्मयि सर्पलोकं मयि खाणा श्रीलक्ष्मीर्धते मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती माङ्गल्येषु प्रपुज्यन्ते सप्तैता कृतमातृकाः या देवी सर्वभूतेषु कालिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बालार्कमण्डलाभाषां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशपराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारकान् समर्पयामि अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हस्ते जलमादाय बुलेगा अनेन पूजनेन पूजिता देव्यै प्रियन्तान्नमः बोले चतुष्षष्ठी योगिनी देवियों की जय बोले सप्तशतमातृकाओं की जय अथ ग्रहाणां ध्यानं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ॐ मा आकृष्णेन रजसा प्रतमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जातिभुवना निवशयन्ना आदित्यादि नवग्रहमण्डल देवता अधिदेवता प्रत्याय देवताभ्यो नमः गणेशादि पंचलोकपाल इंद्रियादि दिक्पाल देवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि तदपरान्ते क्षेत्रपाल देवता ध्यानं नाहिष्पाशामवेदान्यस्माद् वैश्वानरात् पुरा एतारमग्नेः एमेन मृतं मर्त्यं वैश्वानरं क्षेत्रचयाय देवः अजराद क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ हनुमत देवता ध्यानमस्ते अक्षतपुष्पाणि तुलसीपत्रं गृहीत्वा मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ओम हम हनुमते नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ श्रीरामचन्द्र देवता ध्यानं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने श्रीशा परिवार श्री सीता रामचंद्र देवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ द्वारपाल देवता श्री कालभैरव देवता ध्यानं करकलितकपालः कुण्डली दण्डपाणि स्तरणनिमिरनीला व्यालयज्ञोपवीति कृतसमय सबर्या विघ्नविच्छेद हेतुर्जयति वटुकनाथः सिद्धिदः साधकानां द्वारपाल देवताभ्यो नमः श्री कालभैरव देवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि
तदपरान्ते अथ तदपरान्ते पूजन प्रारंभः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम जल देवस्यद्वा सविदुः प्रशवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां पाद्योः पाद्यमस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीं स्नानमाचमन्यं जलं समर्पयामि। तत्परान्ते पञ्चामृतस्नानं पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि अन्ते श्रोतसः सरस्वतीति पञ्चधाशो देशे भवस्सरिता पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। गङ्गाजल स्नानं समर्पयामि। तत्परान्ते गन्धोदकस्नानम् अग्गोषनादे अग्गोषः प्रत्यदाम्बरुखापरुः गन्धस्ते सोममोतु मदायर्षो अच्युतः एषा गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। तदपरान्ते वस्त्रम् उपवस्त्रं रक्षासूत्रम् उपास्मै गायतान्नरः पवमाना एन्दवे अभिदेवां इयक्षते। वस्त्रम् उपवस्त्रं रक्षासूत्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यस्सहजं पुरस्तादायुष्यमग्रं भजं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदपरान्ते चन्दनानुलेपनं गन्धद्वारान्तरादर्शां नित्यपुष्टां करेशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेश्यं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। तदपरान्ते हस्ते तदपरान्ते अक्षतपुष्पाणि दुर्वाङ्कुराञ्च अक्षताश्च सरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वरा माल्यादेन सुगन्धेन मालित्यादिनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां दुर्वाङ्कुरासंहितान् मङ्गलप्रदानानि तास्तव पूजार्थं गृहाणा गणनायकाद्रेदं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चाधायधं त्रयजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भो मोक्षप्रदां तुभ्यः समर्पयामि। हरिप्रियाम् अक्षतपुष्पाणि दुर्वाङ्कुरान् बिल्वपत्रं तुलसीपत्रं समर्पयामि। नानापरिमलद्रव्याणि ऐरिव भोगैः पर्जेति बाहुं जायाहेतिं परिबाधमानस्तघ्नो विश्वावयनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गो सम्परिपाद विश्वतः नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। इत्रमित्रफुल्लेलं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता सुगन्धित्रमित्रफुल्लेलं समर्पयामि। तदपरान्ते नैवेद्यं मृतो निधाय धूपं ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहोराजन्यः कृतः ऊरुतसद्वैश्यः बुद्भ्याकुशूद्रो अजायता चन्द्रमा मनसोजा तश्चक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। प्रत्यक्षधूपं दीपं दर्शयामि। दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः। नैवेद्यस्पर्शनं कुर्यात् तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। गृहाणाशमुखो भूत्वा ऋषीदा परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि। अखण्ड सफलाम्बुलपेटिकायां समर्पयामि। सर्वोपरि पञ्च आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाणिमुद्राभूषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं आचमन्यं जलं समर्पयामि। सफल तदपरान्ते अखण्डरजफलमिदं फलं मया देवं स्थापितं पुरुषस्तवा तेन मे शबलरवाप्ति भवेज्जन्मनि जन्मनि। अखण्डरजफलं समर्पयामि। फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदपरान्ते करोत्वर्तनं चन्दनानुलेपनं शिञ्चन्ति परिखिञ्चन्त्युत्सिञ्चन्ति मनन्ति चाशुराये भ्रेमदे किन्वोपदति किन्वः करोत्वर्तनं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणां यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं चाशुदक्षिणाः तरग्निर्वैश्वकर्मणस्पर्धेवे गुणोदता द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। सर्वोपरि आचमनीयं जलं समर्पयामि। तत्परान्ते कपूरार्तिकम् आरार्तिर्वार्तिरग्नोरजः पितुर्प्रायधामभिः दिवः सदा कुशि बृहदेवेष्टस आत्वेकं वर्तते तमः कपूरार्तिक्यं समर्पयामि। सर्वोपरि आचमनीयं जलं समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलि यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणाम्यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। तत्परान्ते हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्धकारी
भानुः शशि भूमिषुदो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु यं 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 यक्षरूपं दशदिशवदनं भूमिकम्पायमानं संहारमूर्ति शिरमुकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बं दं 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 दीप्तकायां विलमुखं चोर्ध्वरेखा कपालं दं ब्रह्मणाशां प्रणतपशुपतिं क्षेत्रपालं नमामि जय राघोनन्दन है शतवन्दन जय राघोनन्दन है शतवन्दन भाल पे चंदन की छवि है न्यारी श्रिया के कंत प्रभु हनुमंत कृपा करी के सुनीली जय हमारे कृपा करी के सुनीली जय हमारी भक्तों की कामना पूर्ण करे भक्तों की कामना पूर्ण करे तो आज हमारी भी आई है बारी राम का नाम जपे जी सदा कट जाते हैं संकट भारी सी भारी वंदे लोका ओम रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः तीक्ष्णदौष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपन्दातमर्हसि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारकान् समर्पयामि अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हस्ते जलमादाय अनेन पूजनेन पूजित देवताः प्रियन्तान्न मम बोले आदित्यादि नवग्रह मंडल देवताओं की जय बोले अजरार क्षेत्रपाल भगवान की जय प्रेम से बोलिए सपरिवार श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय स्वास्तिक निर्माण कुर्यात् स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ पृथ्वीदेवी ध्यानम् ॐ माहेद्यौ पृथिवी च न इमं यज्ञं निमिक्षतां मा पिबृतान्नो भारीमाभिः श्रीपृथ्वीदेव्यै नमः श्रीवसुन्धरायै नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ सर्वतोभद्रमण्डल देवता ध्यानं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचोपेन आवः सौज्ञा उपमा अस्य पिष्ठाः सदश्च जोनिम सदश्च विवः ब्रह्मादि सर्वतोभद्रमण्डल देवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि अथ श्रीशुकदेवता सहित व्यासदेवता ध्यानम् यं बभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नन्दकारे यथा वंशे शब्दगन्धे समायुधे उषेत्वाक्षे प्रभोपे तवा भगवता कृतं तदाहं देवमुक्तस्यां सप्ताश्रवणेन वै अनुकम्पय मां नाथ प्रसीद परमेश्वर ॐ श्री शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथां प्रकाशेन मदज्ञानां विनाशय संसारसागरे मगनं दीनं मा करुणानिधे कर्मगाः गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात् श्री शुकदेवताभ्यो नमः श्री व्यासनारायणाय नमः श्री नारददेवताभ्यो नमः धुन्धकाय देवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि तुलसीदलं गृहीत्वा कृष्णचन्द्रदेवता ध्यानं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि हस्ते तिल अक्षत
जब पुष्पाणि गृहीत्वा पितृदेवताध्यानम दूसरे पात्र में चढ़ाइएगा। ओम मा पितरेभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः, क्षन्पितरो मे मदन्तपितरो ते त्रिपन्थपितरः पितरः शुन्धदवम्मा कश्यप गोत्र, गर्ग गोत्र, विराट गोत्र, भारद्वाज गोत्र समस्त पितृ देवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, नमस्कारकान् समर्पयामि। अथ हस्ते श्वेत अक्षत पुष्प बिल्वपत्रं गृहीत्वा अथ भगवते शेषां सदाशिवदेवताध्यानमो मा नमः। शम्भवाय च मयो भवाय च नमः, शङ्कराय च मस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च सपरिवार सगण सहित श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, नमस्कारकान् समर्पयामि। अथ पूजन प्रारंभः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, नमस्कारकान् समर्पयामि। जलदेवस्य तवा सविदुः प्रशवेश्विनोर्बाह्व्याम्बोष्णो हस्ताभ्यां मापाद्योः पादिमस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयमिष्टानमाचमन्यं जलं समर्पयामि। पञ्चामृतस्नानं पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि अन्ते श्रोतसः सरस्वतीर्पञ्चदाशो देशे भुवस्सरिता पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। शुद्धजलस्नानं गङ्गाजल स्नानं समर्पयामि। गन्धोदक स्नानम अग्गोषनादे अग्गोषो प्रच्यदाम्बरुखापरुः गन्धस्ते शोमोतु मदायरशो अच्युतः गन्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। वस्त्रम् उपवस्त्रं रक्षासूत्रम् उपास्मै गायतान्नरः पवमानः एन्दवे अभिदेवां इयक्षते। वस्त्रम् उपवस्त्रं रक्षासूत्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं यज्ञो देवानां प्रतीयते सोमनामादित्यासो भवतां मृडयन्तः आवोर्पाचि सुमद्रववृत्या होषद्या परिवो वित्तरा सदादित्येभ्यस्त्वा। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदुपरान्ते चन्दनानुलेपनं गन्धद्वारां दरादर्शा नित्यपुष्टां करेशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेशियं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। तदुपरान्ते अक्षत पुष्पाणि ध्रुवाङ्कुराञ्च अक्षताश्च सरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताश्च शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर माल्यादेन सुगन्धेन मालित्यादि निवे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां ध्रुवाङ्कुराश्रमितानि मङ्गलप्रदानानि तास्तव पूजार्थं गृहाण गणनायका जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः त्रिजलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च दधायुधं त्रिजन्मभावशङ्कारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यः समर्पयामि हरिप्रियाम्। अक्षतपुष्पाणि ध्रुवाङ्कुरान् बिल्वपत्रं तुलसीदलं समर्पयामि। तदुपरान्ते नानापरिमलद्रव्याणि अहिरिव भोगैः वर्जेति बाहुं जायाहि दिम्बरिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाको संपरिबाधविश्वतः नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। तदुपरान्ते इत्रं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताद्य सुगन्धित्रमित्रफुल्लेलं समर्पयामि। तदुपरान्ते नैवेद्यं वरतो निधाय धूपं साज्यं च मन्यसंनित्तान्नोदितं मया देवं गृहाण दैवेश त्रैलोक्यादिमिरापहम्। वनस्पतिरसोद्भूतं गण्डाद्यवगण्ड उत्तमः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां प्रत्यक्षधूपं दीपं दर्शयामि। दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। हस्तो प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः। नैवेद्यस्पर्शनं कुर्यात् तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि। सफलताम्बुल पेटिकायां समर्पयामि। सर्वोपरि पञ्चाचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाणिमुत्तरापोषणं हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनम् इति आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदुपरान्ते अखण्डफलम् इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरुषस्तवादेन मे शब्दरवाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि अखण्डफलं समर्पयामि। तदुपरान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। करोत्वर्तनं चन्दनानुलेपनं सिञ्चन्ति परिखिञ्चन्ति उत्सिञ्चन्ति पुनन्ति च शुरायैव प्रेम
प्रेमरेकिन्वोपदतिकिन्वः करोत्वर्तनं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं जाशदक्षिणाः तर्ग्निर्वैश्वकर्मणस्वर्दे वेखुनो ददता द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि सर्वोपरि आचमनीयं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते कपूरार्तिक्यम् ॐ मा आरात्रिपार्थिवको रजः पितुर्प्राहिधामभिः दिवः सदा कुशि बृहते वेषसात्वेखं वर्तते तमः कपूरार्तिक्यं समर्पयामि सर्वोपरि आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः तदुपरान्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलि यज्ञेन यत्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षाणां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत शौना पृथिविनो भवान् रक्षदा निवेशने दच्छानः शर्म च प्रथाः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देवैस्तवैर्वेदैः शाङ्गपदक्रममृषदैर्गायन्ति यं श्यामकाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः नमोऽस्तुनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षोरबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अशितगिरिशमं शात्कज्जलं सिन्धुपात्रे शुरतरुवर्षाखालेखनी पत्रमूर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति वन्दे देवौमापदिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे फण्णगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोकाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरो स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहाण्णः पितरो दत्तसदो वः पितरो देख्मै तद्वः पितरो वास आधत्ता पितरो प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारकान् समर्पयामि अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हस्ते जलमादाय बुलिगा अनेन पूजनेन पूजित देवताः प्रियन्तान्नमः बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोले उमा महेश्वर भगवान की जय बोले वसुंधरा मैया की जय। अग्रे ब्राह्मणानां च पूजनं तदुपरान्ते तुलसीवर्षां कृत्वा नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विप्रकुमाराय ऋषसन्तानरूपिणे सर्वमङ्गलरूपाय भूदेवाय नमो नमः। भूदेवाय नमो नमः। विप्रप्रसादाद्धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् जिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम
राम राम नाम। बोले विप्र भगवान की जय। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। जिन जिन भक्त जनों को जो कि सप्तम दिवस तक श्रीमद् भागवत का महापुराण का पाठ कर रहे थे तथा उसको श्रवण कर रहे थे, वह भक्त जनों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि आज प्रातःकालीन पूजन के बाद में तुलसी वर्षा का कार्यक्रम रखा गया है। जिन जिन भक्त जनों को तुलसी वर्षा कार्यक्रम में सम्मिलित होना हो तथा भगवान श्री लड्डू गोपाल, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की सहस्त्र अर्चन करना हो, भगवान श्री विष्णु जी का यहाँ तुलसी पत्र के द्वारा, तुलसी मंजरी के द्वारा 1000 नामों से सहस्त्रार्चन किया जाएगा। जो जो भक्तजन इस सहस्त्रार्चन में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ बनाना चाहते हो, वह यज्ञ मंडप में आकर के सहस्त्र वर्षा में शामिल होकर के अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। तथा जिन जिन भक्त जनों को आज के तुलसी वर्षा कार्यक्रम में शामिल होना हो, वह 1000 तुलसी पत्र लेकर के आएंगे तथा भगवान श्री विष्णु जी के ऊपर तथा श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर में 1000 नामों से तुलसी पत्र के द्वारा अभिषेक सहस्त्र रचन करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मैं पुनः सभी भक्तों से आग्रह करता हूं कि जिन जिन भक्त जनों को आज की तुलसी वर्षा के कार्यक्रम में भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नामार्चन में सम्मिलित होना हो, जो जो घर के भी हैं वह भी अगर अभी कुछ कार्य कर रहे हो, अगर मुख्य कार्य हो, विशेष कार्य हो तो उसको करके बाकी तुरंत यज्ञ मंडप में पधारेंगे और तुलसी वर्षा कार्यक्रम कुछ क्षणों पश्चात प्रारंभ होने वाला है। अपने जीवन को कृतार्थ बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु के 1000 नामों के द्वारा तुलसी अर्चन करेंगे। यज्ञ मंडप में आकर के
अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। बोले नारायण भगवान की जय।